Biyag, wenno patay. Tinapalabas, binagaan darosana ken doray ni Master Dakluhop, anasaysaya at laangan aparagpan na pailaang ti pagadalan iti karate, tapno awan ti mairaman, nubilang tadakas ti panggap ni Solomon. Kat insingasing dapay iti lakay, nga umadayo dalaangan. Agbakasyon dapay laang iti Amerika, iti ayan ti anak da. Imanugot mat nila kay Dakluhop, iti matpasdek, kuna ni Solomon ang mapanday di simbonan, tapno makisarita da kinila kay Dakluhop, iti maudi agundaway. Kat iti kanito, asan akanunungan tila kay ti pagayatan na. Patayin dan. Ita gagayem, adto yung tituloy tinobela tayo pauluan. Biyag! Wenno patay! Maudin apan nakisarita mi kani Master Dakluhop. Big Boss, Iti kanito addi na kayat ti kayat ko. Kanibusanan nan. anya? Jak kayat ti mapapaay iti anyaman akalikagumak ansot. Amom dayta. Isu adagiti mangkontra iti pagayatak. Matay. Anya? Patayin nyo ni Master Dakluhop, Big Boss. Wan. Ang numanugot iti kayat ko. Apay kid din apatayan mi. Big Boss, Inton bigat mo't lang. Mapan kami ijay simponan. Kastati ko na ni mama, papa. Imawag itay. Ay, Papa, saan kayo kadingag kin naawatan kin ni mama? saan mat kiti akasta, iha? Mas daawak ngamin. Tasipod nagkapo kayo iti Amerika. Kat dito'y kan bugal yun anagnaad. Kat ni mama, ijay matdaklan. Adda ngamin negosyo mi. Kinun ko nakpayan akas ladiyo ay ayatan titunggal maysa. Anya? Kasanumot ngamin. Kaslaawan iiliwan nyo iti tunggal maysa. Sikakit di mat iha. Nuan niya laditan ti sasawam. Kuna ni mama, umayto ka no sumarungkar dito'y bugal yun. Nasaya at no kasta. Kalkali ka gumak, ti pa nagkakadwa tayo at talo, papa. Daytay, agdadan na tayo kumatalo kada, mama. Adda day takin ni mamam. Angem kasanon ti negosyo na ijedaklan. No bilang tag na eden dito eh. Kunak man no ilako yun. Ni mamam ti mangeddang iti dayta. Ket no kayat na ti umay dito'y bugal yon. Nasaya at launay. No kasta, masapa ka amapan ijay ili, Dakluhop. Wendalen. Naska na masapa. Tapno maisimpak dagiti rumbang ayawid ko. Sige, nasaya at no kasta. Inton oras ti alas 8. At danton dagiti adalak. Kat kasaritak to ida. Sige, kasapulam ka di titulong ko. Addaken ka no kayat mo ti umay. Ngayon bag nga agsapayo, Master? Mamadalin? Kastamat kan ka, iha. Agpaili kami itaki ni Dalen, Ophelia. Mapan kami iji pagadalan ti karate. Kasari tayo ka din dagiti estudyante yo. Wan. Sige, umayak Master. Pasensya kayon iti daytoy amapasamak ubing. Ngem di kay agdanag. Tama ilukat tumet laeng. Ngem no ita. Nasken amang rekap tayo pay. Bakasyon kayo matla, Master. Apa nas kan nga ilikap tayo pa iti pagadalan. Bungag paiso, Master. Jak kayat amairaman kayo iti daytoy aparikot. Delikado ti biag tayo.
Mawatan na kayo, master. Sayang lang, no. Mangrikap tayo pagkadalan nyo. Kung nagpaiso, sayang. Ilukat tayon to matlaan. Ngamno ita, nasken amang rikap tayon. Isu nga ita, awanan ti agsanay ditoy. Tairikap tayon. Nasken apumanaw tayon ditoy. Ay, sige, master. Sige, master. Ayun. Paghamuan kayon to, inton manglukat tayo manan. Ayun, master. Master. Sige, mabalin yun ti rumwar, dito'y pagadalan. Ayun, master. Nakarwar amin ng dagiti adalan nyo dito, Master. Nasaya. Ala, rumwar tayo matan. Tairikap tayon dito'y pagadalan. Naibunag tayo umatan dagiti yawid mo iti balay agamit mo, Daklohop. Inawit dagiti estudiantem. Sige, umuna kayo ni Jay Lugan. Tairikap konti gate. One, Master. Nasaysaya at ngagpaiso, amang rikap kami pailaang. Tapno awanan ti sabali pa'y amay raman. Irikap kon ti gate, kat ikandado kon. At dayta, naikandado kon. Ha? Adda sumungad a kotse. Kotse ni Solomon. Inna ko na dagos itilugan mi. Darasan nyo, Master. Dayjay, bimaba ni Solomon iti kotse. Wen, Master, partakan nyo. Naskan ang makaadayo tayon dito eh. Nakakandado ti gate, Dalton. Wan, Big Boss. Ngem adda nakita kay madayo a kotse. Jak lang nakita no ni Master je driver. Ta medyo adayo basit dito'y ayanta. Mangkita kay ti tao ang mabalin mo pagdamagan. Awan na pulos ti tao dito'y, Big Boss. Kasta? Heh. Awan sa matin sayo da itangal daw. Iswa nakasira. Saan ang mabalin? Sa pulon ta ti balay dayjay ang master. Pagsapulan ta kay Big Boss. Sige, umunagtan iti kotse. Ket mapantag damag kadagiti malabsan ta at tao. Ariglado, Big Boss. Master, pumanaw tayon diti balayo. Amok ti ugali ni Solomon. No di na kay makita iti pagadalan, sigurado sa pulan na ka. aniya. Iso anas ka na pumanaw tayon dito eh. Intayuhon, Daklohop. Pumanaw tayon dito'y balay. Ilak tayon to'y balay. Sige, no day tati kunayo. Naala kun ti kaskanan, Daklohop. Ti unong ta akwarta. Iso dayto'y adda dito'y bag. Nasaya at marod no kasta. Intayo nga rodan. Di tayo agtaktak iti oras. Ophelia. Mamadaling intayon. Mala, umuna kayo ni ti kotse. Irikap kontiri daw. Wen, mabitlaeng. Taitid kong tigat-gatangam, neneng. At to ti bayad ko, Auntie Elsie. Sige. Ha? Ne. Adda nagsardeng a kotse iti batog. Nagpinta sa kotse. Neneng, adto yung tigat-gatangam. Sige, Auntie. Inakon. Umasidagan dito iti bimaba iti kotse. Adda ka di amamuyo a Master Daklohop. Ha? Ti master ni Ophelia. Iso ti sapsapulan na. Abamom ka di,
Dito'y tinsuro dadalan ngagturong iti balay na. Taga dituyak. Ngam, jak amin kabisado dagiti agindag ditoy. Nangruna pa'y no dagiti babaknang. Kasta, Sige padasan nyo asapulan. Ta siya kat jak amuday ta anagan. Ta sa anak ngamin makikakaaruba. Ken nagiin na dayo ngamin ti babbalay ditoy. sige nga Rod. Sige. Sino nga tada kita? Nagpintas ti kotseda. Sigurado ang inginaan day ta kotse. Dayjay, napandan. Kat agturong da iti dalan amapan iti ayan da Master Dakluho. Sino da kita at tao? Kasla agdua-dua ak iti kinasya sino da. At dapay paltog jay lalaki ang nagdamag kanyak. Nakaparang iti sikat na. Akasla ipasikat na. Sino nga tadagi jay at tao? Dayta balay ti insuro tay nagdamagan ta alalaki tay. Sige, Big Boss. Bumabada ang dagdamag ta. Sika, ti bumaba. No, sige, Big Boss. Nagdakkel mo't da ito abalay. Bak ng gayam da ito master. Apo! Apo! Awan sabot tao. Nagtuktok man. Apo! Ada ka di tao! Na. Awan subungbat. Salbag. Nagkakandalo mo't gayam. Awan na talaga di tao. No bilang tamapan da Solomon iti balay, nakaadayo tayo ngeten. Agdanda nagaklat ta, Dakluho. Awanan ti rumban nga pagdanagam dalen. Nakaadayo tayon. Pasensya kayo, Master. Mamadalen. Nairaman kayon iti kinadakas ni Solomon. Maawatan mi, Ophelia. Naimbaglaangan tanaliklikan tayo ida. Tano saan, ang mga nudakas tinagbanagan yo. Nang runa pa'y tadiyo kaya ti makikadwakan ko na. Ophelia. Dakas at tao ni Solomon. Awan ti makaparmagkan ko na. Gaputa awan panagbutang na. Patayin na latan ti tao akayat na apatayan. Ophelia. Mamadalen. Ophelia, anak. Kasanukan. Panawandakan, tagpamanila kami. Sige laang Mamadalen. Makaamo akon iti bagyo. Agan-anad ka akan ayon, anak. Wen, Mama. Jayintan ko kan ka at telephone number. Saan mo apupukawan? Awakan na kami kuma. Mangnamnama kayo, Mama. Sapay kumatag kikita tayon tumanan. Namnamaak matdayta. Kandi kay agdanag. Kanayon kunto asarong karang je balayo. Ophelia, anak. Saan abalin nga agiin na tayo. Tinaskan kat mailisi tayo iti pagkat. Kan pasensya kayo kuman. Taga po kanyak. Nairamraman kayo iti pagkat. Saan na day tati panunutem, Ophelia? Kan pangaasim mo at taagan anad ka. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Agladingit kami lakit di no kasta ti mapasamak. Master. Umadayo kami. Namnamaan mi ti panagkikita tayon tumanan. Namnamaak matdayta ang mapasama, Master. Big Boss!
Itay tapay lang dito'y paraangan ti balay da Master Daklohop. Ngam awan ti tao nga umay. Ti salbaga, master. Linibasan naksakit dia talaga. Wan, big boss. Madon nga oras ta dito'y paraangan da. Ngam awan mat ti mapasang peta at tao. Bueno, mapantan, Dalton. Baliwan tanto ti umay ditoy. Wan, big boss. Agsublitan tumanan. Kasano, Master? Mamadalen. Bumaba akan dito eh. Ala, agan anat ka iti sadino man na pagturungam, Ophelia. Wan, Master. Ophelia, Inarakop dak. Mamadalen. imbilang kan nga anak. Kat nasakit tinakam ko nga agin na dayo tayo. Agkikita tayo tumatlaang. Salwada nyo ti salon at yo. Wan iha, agan anad ka mo. Wan, mama. Oh, kasano nga rodan, bumaba akon. Sige, Ophelia. Sige, mamadalen. Ituloy yung agbiyahe. Aganad kayo. Sige, Master. Mamadalen. Aganad kayo. Agan anat ka met, Ophelia. Anya lugar tayo ito eh. Adda karatulagayam dita. Welcome to Kayapa. Kayapa. Ada yun samot tanda ti lugar. Kunani, Master. Dahito ti may sapay adalan nga agpa Manila. Mangkita ak iti mabalin ko apagdagsan ditoy. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Tinapalabas, iti ipapanda Solomon ken Dalton iti pagadalan ni Master Daklohop iti karate. Saan da anadanon daytoy? Nakapungtot ni Solomon ket kunana ang mapandalaangan iti balay tilakay. Iti ipapanda ijay, saan dalatta anadanon? Gaputamanon nga oras nga agururay da ket awan ang mapasangpet da. Ad-addan ti pungtot ni Solomon. Ket kunana abaliwan dan tulangan ti agsubli. Nakilugan met ni Rosana kada master iti ipapanaw da. Ket dimsag iti lugar nga adayon ijay simbonan. Iti lugar ti Kayapa. Ita gagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! At dagayam karatula dita. Welcome to Kayapa, kunana. Kayapa gayam tinagan daytoy a lugar. Kunani, Master, amay sa daytoy adalan nga agpa Manila. Mangkita ak dito iti mabalin ko apagdagusan. Padasak asapulan dito'y dananabogan. Bareng masapulak idan dito'y. Kumusta nga tanda, Master? Nagkikita da nga ta kadabos Solomon. Madanag anak mat. Ngamsapay ko ma, ta saan da nagkikita. Ni Boss Solomon. Umayan, boss! Aday tapos! Nailukat kun! Takatuhanan. Ngam saan mit ani anso? Aday tiniriyan dayo.
Oh, agmerinda kayo pa'y, big boss. Sige, Doray. Anda ka duwayo. Ngam saan ani ansot boss? Wan, siyak ni Dalton. Babae ka o lalaki ka? Nita. Babae kan samat. Wino lalaki ka? Di nakman surunan. Anya tinagan mo itayan? Dalton. Sige. Ungayam. Mangan kayo ka di ditoy, tagluto ak. Saanan? Di magas kami lang dito yung mansyon. Basta ka di, boss. Apay, nagkapon niyo ayo. Ijay simbunan. Simbunan? Saan mi an abutan ti salbag a master? Sana siyak ti karkariten dayjay a master dakluhop. Tadyak inggaan. Boss. Ibagam lang, big boss, no paltukak. Tadagdagosak ngagtumbal. Mapan kami ni Japasdek, Doray. Ada ka di pa'y kwartayo? Ada pa'y, boss. Ikang kayo lata. Boss. Sobra-sobra itad ko akwartayo, Doray. Kan sabali pa'y tisweldom nga itad ko. Basta di mo baybayan ni Fatima. Boss. O sige. Ikang kayo ti kwarta. Sakbay arumwar kami dito'y mansyon. At danda, big boss Michael. Sige, ituloy mo ti agsanay. Wen boss Ansat, agsubli ako ni di kusina. Inakitaan da kiti kakadwak at tagaluto. Sige, boss Ansat, ipakita mo na laing ka. Di ka agsadot-sadot ng agsanay. Wen boss Ansat, panawan naklatan dito eh. Tayo tuloy ko ti agsanay. Sige. At danda, big boss. Simbang petdan. Ituloy ko matan ti agsanay. Tama nga numakita nak ni big boss ang nakatakdaratan. Kat paltugan nakman. Wan sir, adda ditoy ni big boss. Mabit lang, tayo bagak kakasari tayo. Big boss, adda makisarita king ka dito'y telepono. Yawat mo ti telepono. Atoy, big boss. Hello? Wen. Kasta? Day talaga yan. Sige. Agpakita ka no talaga kamatlaang. Wen! Awatak day takarit mo. Agpinnos tata. Sige. Dakkel a kantidad. Sige. Bye. Big boss, anya ti ko natin nakasari tayo. Dakkel manen a kwarta no kaskasano. Big boss. Umad adu itati umay makipusta. Nasayat launay Dalton. Basta! Agulimak kayo! Tap numangagyo ti bagak kada kayo! Agulimek kayo! Awan ti agsasaw nga oray may sa. Amin kayo! Ket agsanay anaimbag. Nanggagyo ti kuna ni Big Boss. Amin kayo katagsanay. Adamanin maangay apalaban dito'y pasdek. Ket maysa kada kayo ti mailaban. Nanggagyo ti kuna ni Big Boss. Adamanin palaban. Ket maysa kada kayo ti may laban. Sumungbat kayo! Abayan di kayo sumungbat. Tulang kayo kani. Big boss. Michael! Big boss?
Agsanay ka ana imbag. Gapo, tasika ti kayat ko ama ilaban. Nangig mo? Big Boss, awan na. No ni Michael ti ilaban tayo. Ay sus delikado. Kamangan no tumayab ti kwartayo. Sa balilangan, Big Boss. Aniya? Wan, Big Boss. Agsigurado tayon. Anyangay ti amo ni Michael. Awan na muna na ita. Ta sino nga rod kuma? Bayan nyo, Big Boss. Siya kong tiyag pili. Nagdanagak itay. Kung naklakid din no ipaypay sa Big Boss asakti ipalaban da. Naimbag tawan pa nagtalak kanyak ni Dalton. Nasayahat met. Hoy! Michael! Nagsaray ka na imbag. Korsonada na kang ipalot ni Big Boss. Anya nga iti amom. Dalton? Iso, ngagsanay ka na imbag. Hala, ituloy mo, tagsanay. Wen? Dalton? Sino ti laban nyo? Ni Peryong. Ni Peryong? Wen! Amok ang kabaalan na jay. Hala, ituloy mo tagsanay. Sino tinapili, Dalton? Ni ka di Michael? Saan? Ni Peryong. Nasayat mo't. Saan pa kabalan ni Michael? Ang mga umunapay la around tilaban da, ket matumban. Wen, amok na itaansot. Kwarta adak kalita ti abaken ni Big Boss. Iso anasken aday tay nalaing. Wen, saan nagasken ni Michael at abad? Ho? Nalaing ni Peryong. Iso ti sumarsarunok ni Pitong ang nalaing. Kasta ka di? Kadaya Michael. Napudo ti dara ni Big Boss kenkwana. Kaditi ka nito ang makita ng awan sirsirbina. Ang mga nupaltugan nan. Anyo? Iso anasken ngagsanay anay bagdaya Michael. Tano makita ni Big Boss asaloy. Ang mga nupaltugan na. Naskan ang mapanak iti bukalyan. Tapakaamwak ni Doray iti napasamak. Tasigurado, agpampanunot mat dayjay. Noan yan tinapasamak. Wan, mapanak ita iti bukalyan. Sa anak pa'y asumrak di tamansyon. Agyanak pa'y laong dito'y parangan. Oh. Saan nga tanga umay ita ni Rosana ayaw? Umay nak kumamot pa kamon noan niya tinapasamak. Ngam na jak mauray itang. Agpasimbo na nak inton bigat. Adag sit. Ha? Babae ti abday ti gate. Ni Rosana. Inak ilukat adagos ti gate. Aglang nangaak nga Ophelia ita, Doray. Iso ang mabalin mulat nga ayaban ni Fatima. Kita anay bagtaro pa ma. Sakbay aparwarak ni Fatima. Hop. Okay. Kunak no nalipatam tinangipig kat iti siding iti babati agong mo. Mabalin mon aparwaran ni Fatima iti silag na. Kasta ka di? Adda ni Ophelia? Adda iti kusina. Umay ka. Ingka kasarita. O sige, rumara kon dito silad ko. Ngam niya, di mo ko maibagbagakin ni Papam nga adda pinastrakta dito yung mansyon. Narigatan, ang mga nukaguran akto. Ha? Saan mo kuman asarsaritan, ha? Iti kasta, nawayalatan ni Ophelia amang sarungkarkan ka dito yung mansyon. Matungpal, Doray. Paritan na nga ta ni Ophelia
Ofelia amang sarungkar kanyak. Amumat akanayon na nga ibaga kanyak. Nga awan ti pastrikek dito'y mansyon. Nga uray kabagyak pay. Ha? Iso adi mo ibagbagakin ni papaham. A pinastrek ko dito'y ni Ofelia. Delikado. Siyak ti madaksan. O sige, Jack ibagbagakan ni Papa. Agyaman nagta nakapasyar ka, Ofelia. Ngam, apay arabi Kuang amin, Fatima. Ita lang nga da oras ko. Gaputa, agbiyahe akmat lain ton bigat. Agpasyodada. Ha? Nalagip kala sa rungkaran, tamang mabayag, adi tayo akikita. Anya? Wan, tadanaskan nga si Kaswak ijay syutan. Kwa Fatima. Ala, inumom day tagatas mo. Tingkantun maturog. Wan, hanggang sa anak pa yung maturog. Agsarsarita kami pa'y kan ni Ofelia. Ofelia? Dito kan man siya na maturog, ha? Ha? Alamatan Dito'y ka na maturog. O sige, patgan ka, Fatima. O sige, agsarsarita kayo dito'y silid mo, Fatima. Tainak ijay kusina. At daramidak ijay. Sige, Doray. Sige lang, Doray. Sige. Umarak tagbantayak. Ang mga nukla at adumtang dabos Solomon. Kat makita da ni Rosana. Narigatan. Wen, Ofelia. Diya ka muna sa dino tinapnapanan ni Michael. Taging gayit, ha? Kat saan pa yan nagpakpakita kanya? Amangan no ada napataganapanan na. Orayam. Kan, amom, Ofelia? Adda pinaipupok ko at tao. Ha? Wen, masurunak namin iti dayja babae. Schoolmate ko. Masurunak kan kwa na. Gaputakas lakan na yun namang karkanit. Ngam awan mat gayam na balinan na. Idi impaipopok ko. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Pinaipupok ko kan ni Mang Fabian at trabahador iji asyenda. Ha! Napan ko tinong patong papay ha. Impapas ko ti sakit tinakam ko kan kwa na. Anya? Anya ti basol na? Naglaying namin nga kusilap. Kan aging pipintas. Kunamlan o asino. Ha? Anya pa iti inaramid mo kan kwa na? Inrakad da. Tapno sana makalibas. Diyos ko. Tinong patong pakon idi nakarakad. Anya? Oh, nalaingak. Saan ka di, Ofelia? Nabalis ko di kalaban ko. Ha? Iso manipod day di. Saan na nagpakpakita kanyak dayja babae? Takas na timbagak. Nga iti ka nito nga agpakita pay. Ikak iti piglat ti rupa na. Anya? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Peglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!